Mw'isi aho politike mpuzamahanga igenda irushaho kuba urusobe rw'amasezerano n'amasezerano aseswa, hari inkuru imwe iri kwandika igice gishya mu mateka ya diplomasi y'u Rwanda n'Ubwongereza. Iyi si inkuru isanzwe ya politike, ni inkuru y'amasezerano, amafaranga n'amategeko mpuzamahanga. Muri Mata mu mwaka wa 2022 i Kigali, u Rwanda n'Ubwongereza byashyize umukono ku masezerano yari agamije kwakira mu Rwanda abasaba ubuhungiro bari barageze mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Icyo gihe ayo masezerano yafashwe nk'igitekerezo gikomeye, n'abayashyigikiye bose bavuga ko cyari igisubizo gishya ku kibazo cy'abimukira, n'abakinenze kandi bavuga ko cyari icyemezo kidasanzwe kandi cyuzuyemo impaka nyinshi. Ku ruhande rw'Ubwongereza byari igikorwa cya guverinoma y'ishyaka rya Conservative. Ku ruhande rw'u Rwanda byari amasezerano yemewe afite ibisobanuro bya diplomasi n'iby'amategeko. Ariko nyuma y'ibyo byose, politiki igira umwihariko umwe gusa. Politiki irahinduka uko bukeye n'uko bwije. Mu mwaka wa 2024, Minisitiri w'Intebe mushya yatangaje mu magambo ataziguye ko ayo masezerano y'abimukira Ubwongereza bwari bufitanye n'u Rwanda yapfuye. Iryo jambo yakoresheje yapfuye ryahise rihinduka indi ntangiriro y'indi ntambara, si ya politike gusa ahubwo n'iy'amategeko mpuzamahanga. Ubwongereza bwahise butangaza ko nta yandi mafaranga azongera kwishyurwa ajyanye n'iyo gahunda, kandi ko n'u Rwanda rwabyemeye. Raporo zitandukanye zigaragaza ko iyo gahunda yari imaze gutwara Ubwongereza miliyoni 700 z'amapawundi. Muri ayo mafaranga miliyoni 190 z'amapawundi zari zimaze guhabwa u Rwanda. Ariko nk'uko byatangajwe na leta y'u Rwanda, hakaba hari andi mafaranga yari yarasezeranijwe by'umwihariko ajyanye n'imyiteguro yo kwakira impunzi, kugeza n'aka kanya atari yatangwa. Bakaba bakomeje basobanura ko harimo icyiciro cy'amafaranga angana na miliyoni 50 z'amapawundi yagomba kwishyurwa bitarenze Mata mu mwaka washize wa 2025. Ndetse ikindi cyiciro cy'amafaranga yari asigaye kikaba cyari giteganyijwe kwishyurwa muri Mata uyu mwaka wa 2026. Kugeza ubu ayo mafaranga yose aracyari mu bibazo nyamukuru bigirwaho impaka yo kuba yakwishyurwa. Nk'uko byemezwa na Michael Butera, umujyanama mukuru muri Minisiteri y'Ubutabera y'u Rwanda, mbere yo kwiyambaza urukiko, u Rwanda rwabanje gukoresha inzira ya diplomasi, aho bagerageje gukoresha ibiganiro, harimo kugaragaza kumva impande zombi, hari n'ubushake bwo gusoza amasezerano mu bwumvikane. Ariko ibyo byose leta y'Ubwongereza ikabyihorera, ntibashe kubyumva neza. Yakomeje avuga ko ubw'inzira za diplomasi zananiranye, nta yindi nzira yari isigaye uretse inzira y'amategeko yonyine. Ku itariki ya 24 Ugushyingo mu mwaka wa 2025, u Rwanda rwatangije ikirego mu rukiko rwa Permanent Court of Arbitration. Urukiko rwashinzwe mu mwaka wa 1899, rufite amateka maremare yo gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu mu buryo bw'inkemurampaka. Mu masezerano u Rwanda rwasinyanye n'Ubwongereza, ingingo ya 22 yasobanuye neza ko mu gihe habaye kutumvikana neza, impande zombi zizitabaza urukiko. PCA cyangwa se icyo twakwita Permanent Court of Arbitration mu magambo arambuye, ifite ububasha bwo gufata umwanzuro ugomba kubahirizwa, nubwo ibi bishobora gufata igihe kirekire, rimwe na rimwe ndetse bikamara n'imyaka myinshi. Ku ruhande rw'Ubwongereza, umuvugizi wa Minisiteri y'Intebe yavuze ko leta yabo izarengera inyungu z'abaturage babo, ntiyishyure aya mafaranga agendeye ubusa. Yakomeje avuga ko aya masezerano yari icyago, avuga ko yakoreshejweho amafaranga menshi mu gihe abimukira bake cyane aribo bari bateganyijwe koherezwa mu Rwanda. Yasoje agira ati, leta y'u Rwanda nimenye ko leta y'Ubwongereza idateganya rwose kuzabishyuza amafaranga twe twararangije kubishyura. Nyuma y'ibyo uyu mugabo yasobanuye, hakomeje kwibaza ikibazo kigira kiti, ese guhinduka kwa guverinoma gukuraho inshingano z'amasezerano mpuzamahanga? Ku ruhande rw'u Rwanda igisubizo ni oya. Amategeko mpuzamahanga avuga ko inshingano zari zarasezeranijwe zigomba kubahirizwa, noneho amasezerano akaba yaseswa nyuma, ariko inshingano zose bumvikanye zabanje kubahirizwa. Ku munsi wa none leta zose, yaba leta y'u Rwanda ndetse na leta y'Ubwongereza, ziracyategereje guhamaganwa na PCA, urukiko rukuru rugenza ibyaha hagati y'ibihugu ruherereye mu Buholandi. Kugeza ubu nta ngengabihe iratangazwa, nta mwanzuro uranafatwa kuri iki kibazo cy'u Rwanda n'Ubwongereza. Gusa bamwe mu bahanga mu bya politike bavuga ko hari ikintu kimwe kizwi: urubanza rushobora gusiga rusobanura isi uko amasezerano mpuzamahanga yubahirizwa n'icyo biba bisobanuye mu gihe politiki ihindutse. Turakomeza kugenda tubahereza update kuri iki kirego. Kora like, share ndetse na subscribe. Turasubira mu kanya.